I pa sam došli na video. U današnjem videu ćemo se pokušati da ne nasmijemo. Iskreno, ovo nismo jako dugo radili. A ja sam odlučio pa ponovo da se prisjetim kako se to zapravo nasmijati. I da li će me ovaj video što sam trenutno našao, tačnije prvi video koji mi je izašao kad sam ukucao i kako sam ukucao, to sam i pritisnuo, tako da uglavnom znate. Naravno, link od ovoga videa će biti u opisu videa ako želite da pogledate bez mene, bez moje face i ostaloga, ali naravno propolajte taj moj video jer ipak stvarno se trudim, a vama pogledanje ovoga videa ne škodi ništa puno, tako da ja stvarno mučim da uradim, ali dobro, uglavnom idemo mi se prebaciti na desktop naš da vidimo šta to možemo da vidimo. Idemo da vidimo šta ima tu. Za početak sam da ja nešto odradim. Super. Traje 12 minuta, naravno ja ću to u editu skratiti, ali dobro. Eventualno skratim nešto što bude glupo, ali dobro. Idemo da vidimo. Yo, what the hell, man? Hey now. Yeah. Dobro. I usput imao 5 života. Ja ću staviti u ćošak eventualno ispod sebe broj života. You're in a race and you pass third place. What position are you in? Second. Malo smanjiti. Now, think about it. What? You're passing third, so it makes you second. 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 Au. Ljudi, ovo se zove prljavo. Kad neko kaže čiste su karte, nemojte mu vjerovati odmah na prvu. Ali dobro, idemo dalje. Let them know your next move. Water on my butt like a tub. They got my little gun in the club. Don't worry about me, I'm a thug. GG. Molim? Me sad živo interese šta je unutra. Ali dobro, ovo me znamo nasmijalo. Okej. Ovaj video je zapravo dobar. Jer ja sam stvarno težak što se tiče smijanja. Ono, maltene je da se ne mogu nasmijati. Ali ovaj video malo mi diže smijeh. Malo se me raspolože na neki način. Ali dobro. Dobro, pa ovo je ipak zapravo i moguće. Judo, zapravo i moguće, vjerujte mi. I šta je ovo sad? Katapultira ga. Refugees with open arms, but there's some mixed reaction from students just ahead. Alika jest legenda, braćo. Legenda. Okej. Dobro. Dobro. Good. 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 Yep. Good. Good. Oho. Good. Molim. A dobro, dobro je. Good. Good. Here comes the airplane. Alika. Liče. Miran malo, miran. Miran, dođi se malo. Popij vode. Šta ti je već u ruci? Ajde, dobro, nije bitno. Ovo je onaj trenutak. Al malo misfailan.
Dobro. Just wait for it. Aha. Sve posijepa. Nije. Au. Moj život na jednom snimku. Uradim nešto fino kako treba napokon u životu i ovo se desi. Okej. Allah. G za lika. Aha. Mama, ne treba klima za ovo. A da li je ovo stvarno moguće da se ne znam opisati. Ovo je stvarno za parking znak, to jest. Ali da li je potrebno postaviti toliko znakova da se pokaže da se ne parkira gdje se ni ne može parkirati zapravo? Interesantno pitanje. Mom, what did you buy me? It said anime, so I bought it for you. What the fuck? Is it gonna explode? Why is it farting at me? I don't understand what's going on. I literally got it like 3 days ago. Okej. You GG. can't park there! You can't park there! Ja ne znam ko je ovo zapravo crn. Ne znam, vjerujte. Jel ovaj što je rekao da se ne smije parkirati tu, ili ovi što odgovaraju na to? Jednostavno, ne znam. Ili su svi što su tu u toj situaciji, u ovoj priči, jednostavno, ne znam što da kažem. Excuse me? Will you take a video for me? It's already recording. Oh, sure. Yeah, just take it. But why? Quality. Ja znam ovo. Never buying a Mislim TV off Wish drugačije. again. Ovo je naštimano, vjerujte. Nek hladi nema život. My cat loves to do this thing. I'm gonna show you. Come here. Hi. It's a little flip. GG. Dobro. Evo vidi ga Zeko. A, jadničak. Sam So se people say ubavio. Americans don't know flags? Oh, that's easy. Pepsi. X. Pepsi. Ja mislim da će ovo postati novi meme. Oh, that's easy. Pepsi. Oh, dude, not even fucking bad.
Možda šta je pogodio mi samo znati. Dobro. Ovo sam vidio i ovo s Legom sam vidio. GG za lik. A čemu? Mislim da ova osoba koja je tu bila u tom trenutku ne može spasiti. Pazite, ovo nije smiješno, ovo je snalažljivost. Učite od ovoga čovjeka, učite, samo ću to reći. Alright, number one, always be aware of your surroundings. GG. Ping 30, ping 200. A bome disconnect. Ping 5000. 500. Ping Infinity. Moj život u drugoj snimci. Hell, have y'all seen Bando? Oh, hell yeah. Ovo je naštimano, liče, ovo je naštimano. Are you Okay. fucking kidding me? He's taking a fucking piss in my dog food bowl. Život, život, život. What the fuck? Zamalo. We can't all fit in there. Okej. A reakcija odlika užasmetable. Ali bukvalno je kad upalite light mode. Ali najgori light mode je na Discordu, vjerujte. Went to the park and witnessed this. Ne znam zašto je ovo smiješno.
šta je s ljudi toliko glup? To mi sam nije jasno. Dobro. Ja mislim da se ovako ne drži Google. I mislim da ovo čak nije ni dobar način. A ovo je bilo za mene. GG. Uglavnom ljudi, hvala vam puno na gledanju ovoga videa, nadam se da se ovaj video svidio. Ako jeste, ostavite like, podelite sargma i napišite mi naravno dole u komentarima koji ste 2 puta nasmijali. Ja sam uspio da se ne smijem nijednom, barem dok ne pogledam edit, ali dobro. Uglavnom, mislim da se 0 puta nasmiju, znači ostalo mi svih 5 života. Tako da pišite mi naravno u komentarima koliko je vam ostalo života i naravno hvala vam puno na gledanju ovoga videa, nadam se da se video svidio, ako jeste ostavite like, podelite sargma, a mi se vidimo u sljedećem videu, te veliki pozdrav!